بريزو بخير هاتن في برنامج تايبت جدنجي أمريكا لواشنطن. ديارة هطانها وبهيستيا كو دوزك ياساي لدادجها كليفر لواشنطن بايتخت أمريكا لديجي جماركا مزنا كاربدستين كردين هريما كردستان عراقي هاتيا توماركرين أو دوز جدو قناغان درباز بويا يا يكي دادجه دوز ورقتيا وأوين كو تين تاوان باركرين جي آقادار كرنا سي لاينان افدوس لديجي سروك بري هريما كردستان عراقي مسعود بارزاني وسروك وزير حكومة نهاية هريمي مسعود بارزاني وجماركا كسوكارين بارزاني وكاربدستين هريمي جي توماركرنا لي ببراني كاربدستين بارتي ديمقراطي كردستان لاينن كو دوز فكري رخصتناكا بنافي كردستان فيكتيمز فاند يانجي صندوق اليكاريا درافيا قربانيين كردستاني چالکوانکی کردی آلمانیا مکی آمیدی و کسایتی یانجی کسایتین نخوازن نابنوان ورن اشکره کرن جیک کسا حتا 5000 کسان جی دکارا ورن پیش دوزک مزنع لی دو لاینن ویهنه لاین ادعاء توانا و لاینك ادعاء سیویلا دوزک گلک دورو دریجا ما افدوس گهاما جداد گهی مورگرتیا لروجا سيهي مهايك اف الصاليا 2024 جي هلبت دادگاهي او دوس بفرمي ورگرد ولروجا هفتي مهادو اوفيسا حكمتا هريما كردستاني لواشنطن هاد آگاه دار كرن ما لدنگي امريكا نخوست لزيل لرومال كرنا فان بيامان بكين هطاكو كسين بيونديدار آماده بن زانيارين راستو درست بدن ما نها سروكي وير رخستيا بناوي كردستان فاند فيكتيمز فاند بريز ستيفن ستادرد بمرة سباس بو دميتا مستر ستادرد بالي از بسياران بكم متخواست از بريز ستيفن ستادرد وبينرا بدم ناسكرن او سياسات مدار و نویسکارکی امریکی نافداره استراتیجیستکی جیوپولیتیکی و تایبەتمەندی چارەسەرکردنا کێشەین نفنەتەوەیە کارمەندێکی ستافی کۆشکاسپی بوو وەک ڕاوێژکاری سەرۆکین بەریەن ئەمریکا جۆرج بوش رۆنالد ڕێگن جێرالد فۆرد کارکردە و وی ئەرکن تایبەتین ئیدارەیەن کلنتن و جۆرج بۆشکی کورجی و دۆنالد ترامپ جێبەجێکردنا جاركدي سباس مستر ستيفن ستادرت هندكارن چه بيجنما لسر ريخستيا كردستان فيكتيمز فاند وچونك افناف نويا ومجنوب هستيا او ریخستنک خیرخواز یا نقزنجکرین یا امریکیه هاتیه دامزراندن جبو نونراتیا قربانیین تاوانکاری هوویتی و جنوساید و همو کریان خراب کول دجی گل کرد هاتنه کرن بکه باشكينا اندامنوي لكودرينا وقرتو بكاري زانياريا بديميا لسروانا I was approached by a number بله هجمارك كسایتین پایبلند لواشنطن پیوندی لگل من کرن کو او دربار توانکاری و گندلیا ریبرین حکومتا هریما کردستانی خمبار بون هروها چند حوالین کردجی پیوندی لگل من کرن کو او جبر وان پرزگریکان و نبونا درفت جواب دستخستنا قربونا قانونی لدادگهین کردستانی بیزار بون جبر کو تدزانه دادگه گندل بونه نتوين يكبويو أمريكا قالك رابورتين بلغاكيري لسيرفي كي كرنا دوي از لزيده بكم كو هوالكي من هيا كو باوي ويد ترور كرنا كسياسي ده هاتو بكشتن إيجا جمن هاتا برسين كاقلو از دكارم آلي كاريا وان دادگهن أمريكي ده بكم من هزرا دو تشتان كر سروك أمريكية بري أبراهام لينكن قوتيا روجا كو تتيدا آلي كاريا كسكي جبلي خوا نكي روجا كا وندايا أبراهام لينكن سروك كي نموني بو جبو ما لأمريكا ينكو نرخي آزادية دزانن پاشه هزرک دن لجمن چبو کو سروک هاری ترومن گوتیه امریکا نه لسر ترسه هاتیه دامزراندن کو امریکا لسر میرخوازیه هاتیه دامزراندن و پیدویا ما به بریاردریه هیه کو کاری دناف دست خود بکن ویجا من گوت بله و من دست پیکر پیوندی لگل هجمارک اوفیسین پارێزەران کر اوین کو ازمونا وان د کاروبار ناونەتەوەیی و توانکاری ناونەتەوەیی ده هەیە پاشه ما هر 2 سالên dawî di vekolînkirina tawankariyan de boran نوها او همو دگلینامه 327 روپلی ده کو بری چند روزان جالیه رخصتنا کردستان ویکتیم فاند و قربانیان دن لدادگاه فدرال واشنطن هات اتومار کرن
نوها اندامن كردستان فيكتيمز فان تنية او رخصنا كنويا ودروجن بيش دا نافين قلق قربانيين دن دي كوم بك او انكو بخوازن نافين خوا بدن بيش. You telling me that تو دی بیجی ما کو پیوندین باش دگل کردا هنه هندکارن بیجنما کا چاوا و کرد ناس کرنه. I got to know the Kurdish people back من during كرد ناسكر لوان صالن كو از وكو مزنا شيور من دي سروك امريكا بوم از جگل كرد حزدكم از جروحي وان حزدكم از جنرخو ارمانج و باورين وان حزدكم از بوان رديشم لدما كو ايشا وان هين بردوام دكه. and if I'm not mistaken you have اگر از ناس شاج بم جی سال 2005 ورا اون لی عراقی و هریما کردستانینا و زانیاری لسر روشاوی هریمی هنه. از بسیار هندک هورکاریان لسر وی دوزا کول دادگاه واشنطنی جوا بکم. لی من حزک جوا بزانم کانی کیسک وصا دی چندی باندوری بک سر جیان خلکی هریما کردستان عراقی. This is the first legal case that's been brought against the current regime. اف یکم دوزا یاسایی که لدیجی رژیما هیج بو کریارن توانکاری هاتیه تومار کرن. براستی دگلینامه دته گوتن که رژیم کریارن توانکاری بردوام دکه. دگلینامه ده ما همو کاتگورین توانن کو کرنه ریز کرنه. جکشتن و ترور کرنه بگره حتی به اشکنجه کرن و سختکاری و ششتنا پرا و سختکاریا باجه و تشتندن. لجر قانون امریکی ام هیوی دکن کو او سیستم دادوریا امریکا ده ورن محاسبه کرن. دداویه ده او لهف کرنه که دارایی هبه یان قربونه که دارایی کو پشتی هلانین حق دستن قانونی و پارێزەریە و صدی صد وەرە بکارئانین ji bo قوربانیên Kurd ew ên ku bûne قوربانیên van tawankariyan. آنگو تو دبیجی من اگر و او دوست قازانج کر او پری اون دخوازن دیج بو قربانین کردستانی با؟ Yes. بله او پره همو هر بو ویری خستنه او هر بو قوربانیên Kurd. Mr. Studdert بریز استدرد تو چاوا دکاری من وکا روزنامه‌وان قایل بکی کو اف نه دوزک سیاسیه دوزک سیاسی تایبەت لە دژی بارزانی و کەسوکارینوی و کاربدەستێن پارتی دیموکراتی کوردستانیە لە دەمەکی کو ئەم دبینن کو لە وڵاتی ڕۆژهەڵاتا ناوین لە گەلک وڵاتان لە گەلک دەڤەران دکتاتۆر هەنە کاربدەستێن کو تاوان کردنە تاوانن دژی مرۆڤانیەژی چما هون خوا لەوێ دۆزیە بە تایبەتی دیکەن خۆیی. Well, we think that this case has. ام باور دکن کو دوی دوزه ده هیمانên پێویست هەنە ji bo ku di dadgehên Emerîkî de û li jêr peymanên Emerîkî û qanûnên navneteweyî û yên Emerîkî werin berdewam kirin. Em bawer dikin ku ew gelekî cihê berpirsiyê ne. Helwesta me xurtir dibe dema tu bizanî ku Serokwezîr Mesrûr Barzanî rûniştvanê Emerîkayê girîn karta wî heye. او جهه برپرسکرینه یه هر وها لجیر قانون امریکی جبو رابون و رونشتنه که وصا ام پشت راستن که امید دوزا دادگه ده بسر کهون. There are other هنه کسین دید دلسه دهانه کو وگلیل وان کریا یان ولاتین امریکینه یان جی کارتا کسک یا مانا قانونی و دستوری هیا کل امریکا بمینن. دادگه دی چاوا سرداری بوان را بکا. Well, under U.S. law, and it's fairly new. بشک ji qanûna ku em divê dozê de bikartînin nû ye. Beşê din jê vedgera sala 1991 ku li jêr qanûna Emerîkî lê dema ku ew nikarin li dadgehekê ku li cihê tawan lê hatine kirin werin muhasebe kirin ew dikarin li vir werin muhasebe kirin. Baweriya me heye ku dê werin muhasebe kirin. Em amade ne ku bi sedan kes wekû şahid bînin dadgehê. Wekû min gotî me hejmareke mezin ji belgeyan heye. Me tîmeke lêkolînê heye ku 2 sal ji bo komkirina belgeyên vê dozê borandin. I have it, but it is, as you can tell, it is too big, so I just me and. او دوست لجامنا هون دبینن که چند دورو دریجا اف چند روزن ام پیداچونی پیدا دکن گلک ناف هنا و گلک ادعاء توانا جیل دیجی کسایتیان تو مار کرنا معنا راستا. Yes, and we have you notice in there. بله مدیار کریه گوگلک جدر نپن هنه کو دناو ریوبریا حکومت هریما کردستان دنه او پر جکریارن توانکاریه بیزار بونه و بلگیان ددن ما. Okay, Mr. باشا بریس استدرد چما اف دوز جتر گرینگا و گرینگاوی چیه جبر جواندی نشتیمانین امریکا را؟ Well,
That's a big question. It's بله personally اف پرسکه مزنه او با آوایکی تایبت جبو من گرینگه جبر کو من گلک هوالین کرد هنه کو بونه قربانین وان توانان من هوالکی نزیک هیا هوالکی کرد کو باوی وی هاتیه کشتن و دیاوی بسالان پشتی کشتنا باف جالیه دارایی و جهر آلیکی دن و ایش دیتیه اف تشت من بیزار دکه جبر وصا دوی کسک وره محاسبه کرن و ام همو دزانن دوی کی وره محاسبه کرن یا دوم او کو پرزگریکا کرد بو من گرینگه اگر ام وکو امریکی آلیکاریا خشکو براین خویین لجیهانی نکن او انکو دروشن زحمت دنه دیمک ام نکارن خوکو امریکیین برومت ببینن But many of them are باشا بريس استدرت قالك جوان دوستين أمريكانا وبأمريكان را شر ديجي تيروري كرنا ديجي داعشي أفجاندين صالن بهف ركار ديكن وهفال بندن. Yes, we Americans need to recognize. بله دوی ام امریکی پیناسین بویه که بکن کو کرد هوال بندین ما ین گرینگن نتنه العراقی لیبله لسوریه و ایران و ترکیه جی دوی دوزه ده در انجام اولکاریان اجتماعی هنه دوی گلینامه ده ام هنک ادعاین بلگیکری تینن پیش کو چاوا وان بملیاران دلار بسختکاری ج امریکا ورگرتنه گل امریکا حکومت امریکا هیجانه کو اف یک وره هجمارتن. So let me ask you this. باشا از وی بسیاری جواب بکم. وکاتو جمعه دی بیجی دوی دوزا قانونی دا ادعاء جدی هنه. گلک جوانا دیجی اندامن پایا بلندن حکومت هریما کردستانینا. او ادعاء مینا کشتنا کارمندکی حکومت امریکیه، اشکنجدانا ولاتیکی امریکیه، جنوسایدا، قاچاقچیاتیه، پیشیلین مافی مروفانن. یعنی بسیار اوه چاوا و بلگل سرفان همو ادعاء کم کرنه. Number of sources. We have sources within جهجمارك جدران ما جدر لناف حكومة أمريكي هنا كو قلق آگاهی دانما ما بلغين وزارتا درفه هنا ما آگاهیج وزارتا بروانی و وزارتا خزینه و چند وزارت دنین حكومة أمريكي هنا ما جدر دناف حكومة هريما كردستان دجي هنا او انكو جبر وان توانكاريان فديكار و بيزارن إجاهاتنا پیش و بلغه دانما ما قرباني هنا و إفادين خوا دانما اگر عمل دادگه چون قوناغا دارزاندنه او اف بلغه همو در کفن. What are you asking for? هون چه دخوازه دیکن؟ هون دخوازن چه بدست بیخن جوی دوزی؟ in the lawsuit. دیگلینامه ده داخوازا 9 میلیارد دلار جتومت باران هيا او پرج بو برزراکرنا جیانا قربانیان به. There are some specific نرجع cases. كيسين دي تعبت دفي دوزي دهنا بونمونا كيسا كشتنا كاواغرمياني روجنامافان كو لدفركي هات كشتن لجر دا صلاة بارتي ديمقراطي كردستان دا نبو ما قيهون لفي دوزا ويا لدادقها واشنطن وتومار كريا كسين ديجي تاوان باردكن يانا. Yes. One of the بله things we یک جتشتین کو ام دگلینامه ده دبیجن او کو مافه مهیه کو ام پاشه گوهرتنان تیده بکن دا کو ناوین تومت بارین دن لیزه ده بکن و هلبت ناوی گلک شاهدین دن ام وکو پیویست آمادنه کو هرن قوناغا دارزاندنه ام هروها لگل اندامین کنگرسه ده دانوستندنان دنه درباره وکولینان کو اوینوها ده انجام وی گلینامه ده در کفن پیش. Mr. Studdert also بريز ستدرد دفي دوزي دا بحثي هناك أمريكيان جي تيكرن كو هون تاوانا ديخن ستويوان هفولاتين أمريكي تيدانا جوالاتين ديجي هنا جنوان نالا أمريكانا أو كينا هون دكارن زانياري لسروان بدن ما؟ yes and yes. بلش بو هرسي برسنتا ما هناك خلق هنا آليكاريا فيدو زيدكن كو السويد ألمانيا سويسرا وقالك جهن دن هنا هلبت قالك جيدر جي هنا كو نافين وان نهاتنا قوتن جبركو أو ترسن أجر نافي وان بأوايكي فكري دوزا دادوها كأمريكي دا هاتا قوتن أو يان بين كشتن يانجي ومالباتي وان بين كشتن فرصك قالك زيده هيا. the KRG Prime Minister مسرور باشا سرك وزيري حكومة هريما كردستان العراقي جي مسرور بارزاني ويبخوجي جرين كارت أمريكي هيا أو دكارب أوايكي قانوني لأمريكا بمينا أفراستية تشجفي برسيدو هرا. Well, one who is a permanent resident of the United States, meaning کسکی که رونشتوان دائمی امریکا به آنکو گرین کارت لگلوان هبه بیوان ویدتر ین قانون امریکا لسر وان کسان تین جی کرن دگلینامه ده ام بهورگلی بحثا گلک بمپیکرین قانون امریکا دکن ام بحثا قانون توانکاری و قانون سیویل و دشتین دن دکن جسختکاریا باجه بگره حتی شوشتنا پرو جنوساید و بمپیکرین مافن مروف و توانین کشتنی.
هیوانێکە جودا ji bo rûniştivanekî Amerîkî heye ku li ser Mesrûr Barzanî cîbicî dibe. دنەک پرسەنە دەوێت دۆزێدا قەومینە نەلووی دەمێ و مەسرور بارزانی سەرۆک وەزیر بوو چما هونووی بوان ئیدعاان تاوانبار دەکەن. Well, he's been part of the regime, as has Massoud. ئەو بەشێکن ji rejîmê wekû Mesrûd Barzanî, Weysî Barzanî û endamên din yên binêmala Barzanî ku navên wan hatine gotin yan nehatine gotin. Ew beşek bûn ji rejîma li wexta ku serok Mesrûd Barzanî serekê rejîmê bû. Li jêr standardên qanûna Amerîkî yên berdewambûna komploya tawanbarî, ev hemû beşekin jê û bi awayekî yeksane li jêr qanûna Amerîkî tên muhasebekirin. hûn piştrastin ku hûnê wê dozê qezenc bikin. Yes, absolutely. Belê, bêguman. Eger em ne piştrast bana, me 2 sal ji lêkolî nedibûrand û glînameyeke wisa berfireh li dadgeheke federal li Amerîka tomar nedkir. Me ew çavkaniyên giranbûha winda nedkir eger em ne piştrast bana ku em ê bi ser kevin. So why 2 years that çima 2 sal erê ji ber ku doz gelkê mezin e yan hûn gelek kesan sûcdar dikin. So many people are involved. Gelek kes û jêder di nav vê dozê de hene. Gelek ji wan ji deverên cuda yên cîhanê ne wekû min gotî. Gelek sefer hebû, gelek wext pê çû heta ku şahidan pê hest kir ku ew ê ewle bin eger bibin jêder. Paşê me dixwast piştrast bikin ku ji bo her iddiayekê di glînameyê de bikêmanî du jêderên agahiyan hebin. how you accuse Ez tê nagehim hûn çawa hikûmeta Herêma Kurdistanê tawanbar dikin bi alîkariya genocîda êzdiyan ew hêzeka mezina dijî Daişê bû dema êrîş kiriye ser êzdiyan. We have several witnesses. Me çend şahid hene ku wê demê li wir bûn. Me çend şahid hene ku wê çaxê endamên pêşmerge bûn. Me belgeyên niyeteweyên Yekbûyî û hikûmeta Amerîkî û hinek belgeyên din hene ku bi zelalî diyar dikin ku rejîma wê çaxêya Mesrûd Barzanî çi rol di genocîda bi ser xelkê êzîdî de kir. any response from anyone? Başa weqet bersivek ji cihekî wergirtiye No. So how is the proseyê dadgehê çawa ye. Em dizanin ku ew hatine agahdarkirin ku dozek li dijî wan li dadgeha Washington hatiye tomarkirin û ofîsa hikûmeta Herêma Kurdistanê jî li Washington hatiye agahdarkirin. Yes, as a courtesy. Belê wekû rêzgirtin parêzeran 3 hefteyan berî dema tomarkirina wê li dadgehê kopyek ji bernivîsa glînameyê şand ji ofîsa hikûmeta Herêma Kurdistanê re û her wiha ji Serokvezîr Mesrûr Barzanî re. Ew wekû rêzgirtin bû. Tu bersiv ji wan nehat. Vêca doz li dadgeha federal ya Washington hate tomarkirin. Paşê li gor qanûn û yasayên federal kaxistên fermanê ji bo wan hatin şandin. Li jêr qanûnê ew her yek ji wan tometbaran di nav 21 rojan de divê bersiva dadgehê bide. have you faced any Başa pressure, qet hûn rastî or, fişarê pressure bûne da to ku stop dev ji vê the dozê berdin? We have received a little bit. We're not the least bit interested in hinek such fişar li me hate kirin. Lê ev fişar bo me negiringin. Eger tometbar hez dikin dozê çareser bikin, hingê em ê wê yekê gotûbêj bikin. Divê danûstandinek li ser were kirin ku di nav de divê qerebûna darayî ji bo qurbaniyan cih bikire. Ew ê ew pere biçin ji bo qurbaniyên van tawanan. what was the Ew gef çawa bû? Bibûre min gotinate birî. Tu behsê gefayan dikî. Kê ew gef kirine û li kê kirine? I'm not in a position to mention any Ez ne li cihekî me ku karibim behsa çina van bikim ji ber ku ew peyam biriya aliyekî sêyem ji Hewlêrê hatibû şandin. are you expecting Hûn pêşbîniya çi dikin? Bihîviya çi ne? Ev dost û dizan gelkê mezin e. Dêlayînên qanûnîyên dî beşdar bin. Hûn çaverê demek dirêj dikin heta ku biryara dawî weredan? or number of We do not think so. Em bawer nakin wê wisa be. Du xal hene ji bo vê bersivê. Ya yekê em çaverê dikin ku parêzerên tometbaran daxwazan li dadgeha federal tomar bikin, daxwazên ku ew doz were betal kirin. Em vê yekê çaverê dikin û amade ne ku bersiva wan bidin. Em bawer dikin em ê bi ser kevin. Tişta duwem jî gelek ofîsên parêzeran ji Dubey û London û cihên din li Ewropa û Amerîka peywendî li gel tîma me û ya parêzerên me û li gel min bi xwe jî kirine ku ew dixwazin alîkariyê di pêkanîna dadmendiyê ji bo gelê Kurd divê mijarê de bikin. what would happen then? Dê çi çêbe?
ما بس من جروي سياسي و جروي أولكارية هريمي و Well, some of the allegations that we make in هناك ادعاين ما ين لسر بنجها بلغيان دفي قلينامه ده ببرتكين تندو برچاف سر سياستا در ويا أمريكا هبن همبر برزگريكا كرد و گله كرد و بتايبت همبر حكومت هريما كردستاني وكو من بري لگل چند اندام كونغرس نقاش كريه و اوانجي قلينامه ديتنا او هاتنا و برس جمكرنا اف ادعا دي وكولين كونغرس بدن دست بكرن سروك بايدن جي سي یا 4 روزان پشتی تومارکردنا دوزه داخویانک درخست اگر تو بهگیری بره خو بده تکاری به پیوندیه که ببینی. Can you tell us what's in that? تكارش مرة بيجي تشتي ده هاتيا قوتن in a simple اوای way که حسام بو برسفدانی اوه داخویانیا سروکاتی قد خدکه کو تو دزگه که حکومت امریکی دناو دجی وزارت در و وزارت بروانی دراوان بدنوان رخصتنین کو توارکاری نو صادقین تفی کو حکومت هریما کردستان و پیشمرگه حوالبندن گرینگن داخویانیا سروکاتی کو هیزاوی قانون هيا دانا دراو امریکی قد خدکه. What else can you tell us? باشا داوي تدكاري تشج كردان ربيجي سبارة في دوزا قانوني well you know تزانه گله کرد گله خمو عشق شاندیه اگر تولی بنری وگر دیروکا بری 100 سالی او لگل امریکا بونه او جسال 2000 وجی دما شرده لگل ملت امریکی بونه نها ایدی دمکو ام گله کرد رابن و آلیکاریا وان دوی تنگاسیه ده بکن سروكي ريخستيا بنا في كردستان فيكتيمز فاند بريز ستيفن استدرت قلق سوباسيادتين جبو زانياريان جيما بيوندي بأوفيسا حكومة هريما كردستان اللي واشنطن كريا جبو ام برسفا وان يان باوريا وان لسر في دوزي بزانن وفان وكو دي بيجن ادعاين تنكرن لي هطانها ما برسف جوانا ورنقرتيا لي هردمي او آماده بن بمرة باخبن امي بكيف خوشي جي جوهي خو بدن وان وهارتشتي او دي بيجن بجهينين جهدار وبينرين دنجي امريكا هطا برنامج دي يجي دنجي امريكا لواشنطن افا داخل شموع هي في دمين خوش جوارا ديكم وخد حافظ